Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjas Liang. Rupa Premium Meghalaya. KMDC jong ka Liang Ïatei ka Khasi Hills Autonomous District Council ki balami Jyndat na ka Dorbar liur jong ka Iingdorbar ka council marmar kila Leit ban Ujor show sembut majoramba ka jilla uba khmi yakatana District Council Affairs uba presun tinsong halor ka jingwan ra jong ka Executive Committee jong ka Voice of the People Party ya ka Supplementary Budget klempat menjur shwa ya ka mangtingka ka bapura bat ka jingle don board da ka bawanra ya ka voting khnang ban yo ya ka jing menjur Haka jingakran mikla pathai khubor unang yalam jong ka Liang Ïatei uba tita starwell khan ulai thu ba ka Liang Ïatei kala island ba ka executive committee kan penbet ya ka jing bakala hadien bala pensange shwa ya ka jinge Iingdorbar hendrei andalawan phai biang shapo ka Iingdorbar ula kenno ba ka executive committee kala shule don board da ka ba shuwan ra ya ka voting tang nambar ba ka Voice of the People Party ka don ya ka jingbun pa ha ka Khasi Hills Autonomous District Council Jingwan yang kenduk dengi kalau ba nak Liang kongki MDC ni suku ba ka District Council ka dan ni kan Nodal Department ka di DCA ni suan ban apply CE ka ke belajar ka si position hamtam ni ka jingwan ra ya ka budget ka bam shong nong rim mom shong nia ka bam ya ka kongki di ain jong ka edi rules buat ka constitution rule Dia nak kadang ni, kan cuba dia discuss balik. Isu tenat ba, nak Liang tu iru Ïatei kapur kapur kulut, nak ba niok kan, wanita tu tip nama ba isu tu ba, ka district council ni ka ham ka DCA department, unjuk aku bernot. Dia nak kadang masuk ba kan kapur, ni yo ekni kecing tendu ba, isu tenat, panggil yo sibun kecing aja buat Kata kan nomlak ban ban tu report kita nama kalau confidential meeting gitu ni di nomor kuat kunjur nak Liang kenhun gitu ya dia kata kan nomlak dan mereka ke bang kuat ban itu lomba nak Liang kejungi kumbakalong mentasi nila walk out nak house mentasi ke lomba kawai ke lomba hak constitution hak edi rules dan hak rule di an kompanya Dorbar ban introduce ya ka budget kam judan kam ke voting kawan tang onda ngila move ya ki demand of grants ada ki don ki court motion ada ki withdraw ki court motion kata kamu ka don ka voting dari ka balengo anta si kalau bagi dari ka bagi house kalau ba la pawara man da ka voting kani kalau ka bang 4 juta ke mo empat juta ada ngipek nak rule kung rule number 115 tingin kala mention itu bang CM dan dia mencat finance lah ben introduce ya ka statement nama ka datang ka introduction dan iban introduce one please ya ka budget tikam ka question of voting kam arise ka question of voting kam arise dari lengo batasi pat malah create another president 4 juta ha ka ba la penyihat dekat voting. Dia lah dalek voting dia lah sutuk bagi kita ni kan nombor. Yang rehoi nging walk out mentasi kum kadak. Dan arteri kita ke nging persya kita jingman rak yang tu budget kebaar nging persya kita jinglek ban rak voting. Beli persya beli persya nanti apa kali orang on board rule bagi wan rak ya ni ke supplementary expenditure 2045. Kita mak juga. Boleh kita melak baju bak kata. Om ji kum ji sutu wa ji Hai lah. Lah ajon ni dah house ban air ini berpensai. Kilawan berpensai ke pensai. Ki bulldoze tempat. Aja ka bagi pensai ki bulldoze. Gilek juga. Dah ke bagi warak dah ke bunting. Mendai bagi kamai lah. Gila hai lah. Berka expectation lagi kalau makin rectify ya ke jing bakal. Mendai kam rectify. Isi kabarem kawarai ke SDTA. Dia kami budget untuk SDTA. SD within the main budget does not align. That is illegal. Supplementary cuma kayak supplementary. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams
From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.